Ia tātau e whakatatātio ana ki te rā whakanui te kotahirau e 80 tau no te hainatanga o te Treaty of Waitangi. Ka hoki ko muri te titiro ki ngā rangatira Māori nā rātau te karauna I wero I roto I ngā tau, kia tika I te aro nui atu ki ngā mātāpono o te Treaty of Waitangi. I tēnei wāhanga motuhake o Rangatiratanga, ka titiro whakamuri ki te tau 2011. We got the power! We got the power! Ko ngā wāhine Māori ngā tino toa I tēnei tau. Kei te taha ngā wahine, ngā tāne, ngā wā katoi pērei wēnei tūmomo kaupapa. He wāhi mō ngā wahine hei rangatira, he wāhi mō ngā tāne hei rangatira hoki. Aha kua he rereke te tūmomo rangatiratanga e rangi, he pai ngā mea e rua. Heki teia! He tūranga no tā te wahine. E hara te wahine, te tū o te wahine kia whakahe tira o te tāne. Engari, he mana anō tā tīna nā tīna. Kua roa nei te reo o te wahine e paoro ana ki Waitangi. Ka rongonga te hui tīnei rā ki te maho ngā wāhine. Maho ngā wāhine matatau ki o rātou ake kaupapa. Ore kau he raru. Ore kau he raru. We will not be shaken. We will not be moved. I te hunga wāhine e whakamana ana I a rātau anō, ko te whai I ngā tohutohu a te Premier, te mahi, a wetahi atu. Kua whakatau tērā I Wainganui I tō mātou, tō tātou Premier, nā reira kāre ahau, te whakaeke ki rungi tērā marae, engari kei konei ahau, kei Waitangi. Koi nei te tau I huri tuara atu ai a John Key ki te marae o te tī, a I tohutohu ia I wāna mema, kia whai atu I aia. Ko te ki taurangia ki I tana urunga atu ki te whare pāremata, kia hoki anō ia ki Waitangi, ia tau, aha koa te aha. Hoki aku mahara ki te wā, ko hete ane ki a Helen Clark, mo tōna kore haere mai. I tēnei rā, ko John Key tērā. Wow, mona te ki, ia tau, ka hoki mai ia, aha kua ngā piki me ngā heke, koe nā tōna hia, engari kāre e whakamanatia tērā o ngā kōrero. Tērā pē he tangi weto ia, ne? I ngā mema pāremata e whiu kōrero ana, ko te mahi a ngā whāia o te ope hikoi, he whakatō I te māramatanga ki roto ki wā rātau tamariki. E mohi ona rātou, aha koe e tū kaha ana tēnei rōpū te hikoi, kaua e mataku mo tērā mahi, he mahi rangatira. This is about their future. And what we do today, you know, is what we set a precedent for them. And they need to know who they are. Āhua hōhā te ua, engari kei te pai, kei te mahana tonu mātou. Hina he mātua koe me mohi o tuatai Chaki o Tamariki, ne? So he pai ki te tū, ki te haere, ki te taha, e pena ka puta mai te raru māku e kōrero ki aku Tamariki. E kawe ware mati o tūpuna I te pakanga o rua peka. No reira me mai tonu aku Tamariki ki tērā āhuatanga.